Jedna od najvećih spasilačkih akcija u Drugom svetskom ratu, misije Halijard sa improvizovanog aerodroma 1944. godine, evakuisano više od 500 savezničkih avijatičara. Oboreni članovi posada američkih bombardera evakuisani su sa Galovića polja, odakle je uspostavljen vazdušni most Pranjani-Bari. U saradnji sa generalom Mihajlovićem, spasavanje pilota organizovala je američka avijacija. Moj otac Đorđe Vujnović iz Amerike bio je ključni čovek misije iz Italije i nikada nije zaboravio svoje angažovanje i žrtvovanje srpskog naroda. Svečanosti u Pranjanima prisustvovali su potomci avijatičara koje je tokom istorijske misije lokalno stanovništvo skrivalo i hranilo. Veoma smo zahvalni četnicima i porodici Jevtović, koja je mog oca 66 dana skrivala i čuvala od Nemaca. Ovaj današnji skup je u stvari posvećen vrlinama, čojstvu i junaštvu, plemenitosti i vernosti, zahvalnosti i čestitosti, dobronamernosti i ljubavi, pravednosti i žrtvovanju. Negovanje sećanja na jednu od najuspešnijih akcija spasavanja u Drugom svetskom ratu nastavit će fondacija Halijard. Kako se bude razvijala fondacija uz prikupljanje i čuvanje arhive, planiramo da pomažemo školama kao što smo to uradili i u Pranjanima, stipendijama i na druge načine. U znak prijateljstva, hrabrosti i pomoći dva naroda uz vojne počasti kraj spomena obeležja na nekadašnjem aerodromu položeni su venci.